HBO Records and OyoBoy Production. Kablaaw mi kada kayo naragsak a Paskwayo, isasangbay barua tawin na buslon agasat yo. Kablaaw mi kada kayo naragsak a Paskwayo, isasangbay barua tawin na buslon agasat yo. Agragsak ka itanta na yanaken imanugut ari ijay bilen, isak naktay tina idadateng tapnon bendisyon na masagrap tayamin. Paskua Manen intay agragrag sak ibalik na puno pa naginayat tapnon maanag espiritu ti Paskua panagkakapya intay pamaysa. Paskua Manen intay ngad ikan kanta panagtao di ari ana marswa idil iti gloria alleluia na imbag a Paskua tay asa nga pada. Kablaaw mi kada kayo naragsak a Paskwayo, isasangbay barua tawin na buslon agasat yo. Kablaaw mi kada kayo naragsak a Paskwayo, isasangbay barua tawin na buslon agasat yo. Agragsak ka itanta na yanaken imanugut ari ijay bilen, isak naptay ina idadateng tapnon bendisyon na masagrap tayamin. Paskua Manen intay agragrag sak iparit na puno pa naginayat tapnon maanag espiritu ti Paskua managkakapya intay pamaysa. Paskua Manen intay ngad ikan kanta panagtao ti ari ana marswa idil iti gloria alleluia na imbag a Paskua tay asa nga pada, na imbag a Paskua tay asa nga pada, na imbag a Paskua tay asa nga pada. HBO Records and OyoBoy Production.